Ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Gwamukire muthikiriria ndi guku University of Nairobi na kiria kindehire nigetha njemanie na counseling psychologist uria witagwo Dr. Wangu na gitumi gia guka kumukora ni tondu atumia ingi ni makoretwo makinegena riu nie Wambui ndireruo ndi munoru muno ndi muhinji muno uthiwanga akawahana atia agahana atia riu nie hindira ndirakiguire ati body shaming kana hita ringi nginya mundu uria urera na uhoro wa mwiri wa mundu gitimwega ri ati ni ugima mwega wa meciria na wambagia na mundu ucio rational uria ungi. So Dr. Wangu, body shaming ni thegi muno Wambui guka na body shaming ni kindu kia bata muno tondu body shaming ni mundu gukuruma kana kuonania mwiri waku kana uria we ohana ti mwega na mundu ucio tigukwenda kwendete ni gukunyarara akunyaraire muthuri waku mutumia waku ona na muciari waku na mundu agokaga kurora kada mundu tani no ndike hara kinene gathuri karia kiharari ona kahana atia ona njuri gatiri ona mundu ucio akorora akuira aje gukuruma na kuria atumia muno kwa hasa ni kindu kia bata muno tondu ni kindu kimwe gitumaga wone ringi atumia with due respect magicenjia niguo ni andienda mutumia muiru wenda mundu mweru na muiru tiganu niki atiri tondu Ngai uria tumbite mundu ambite uria hana wata kuga na mundu agikwira Wambui wete maitho tunini muno urakoe maitho manene muno ona ni marona rucio mundu ni gukuruma rakuruma ugakora mundu ni arakubody shame kwa na gindi kini turiga kwaria na uhoro wa murire na kindu kimwe gitumaga wone andu mena mathina ma murire ni body shaming tondu nerera ni we munoru agohana atia ndirenda ka mundu petite ona muthuri ni waku ni arakura na ngui na ni ndigukurira ngui nginyagia hau ni ukwenda ruo slim utuika petite atumia makembia kuimena atumia karigwo riu Jesu nginya kiko gigacenjia giko ona nyumba turakiwa muthuri ni aroka ukagia no rugari wa mwiri wothe atiriri tondu Dr. Wangu we lecturer guku university eno ya guku Nairobi cianari mostly the university students ona taithio tu secondary uhoro wigie arimu na ciana iria ngi comment uhoro wigie mwiri wa mundu ni gucangagira confidence ya mwana na kiria gatwika muno makiria tondu taru mwana ringi ni arathi guthaka kwasa mathako-ini ukaigua kana kero we kanono we na ndungeta guthaka mubira thiini thi haria ngoru kana ukaigua kero we na ndungeta guthaka thi wikarethi na kwina mwana wa ungiaria na ciana na warikia program ni mekuhuria thimu makwire ukaigua mundu agikwira ni ndi thukuru ona nikio ndatunguire tondu ndiathakaga ndatu kuingira na mwalimu ni andutira ni ajetire kanono ndu mwana nake akaja kuonaga we ni kanono akaja kuriaga ma chocolate akaja kurianagia mairio tondu we hakiri ciake itiramwira thina wiga nake ni aje ni amenwo na riu wamenwo no amenya ikarathi kitu kimwe wa kembere wikara kuria wamenwo ndukemene tondu ona we menari urikara hau na no amenya riu ikarite thi ni ice cream uraria ni soda uraria ni biscuit uraria all those are sugars mundu aria sugary foods nigu atariaga highly nutritious foods irio sina nutrients na cia gutethia mwiri na haria kiaceke mateitikagira mundu nginya narathie gucaria irio ki ni ndanona ona reka to kaburimia yes television gona atiriri he mundu henjire aretha gym nigetha atianore he ni areona tatari na riri ukamukora mundu ucio aikarite araria ngukungima he mwenda korete kiria na gature njititwo ngamwaririe ena gature ngukungima nigetha nore na ngima riu harura ngima ngimuria kaya rigana maroka ino ni yakwa de wiki wehitia yaku tondu mundu ucio arenda riu atunguya na Wambui tondu ni araniria ati Wambui niwe muthaka no wenda na coka eyuria tiriri enie de wa njiru kana de wa irimuri kana de urio ngiri hana atia Wambui ni Wambui tondu Ngai aumbire Wambui uguo hana no mundu mwe andu ari mahetagia muno na twa mete atatu classmates ndamwe nao kirathi ona andu awira-ini no matumere mwe igwe kure ugiaga gukorwo tari na self confidence yaku utwira twatona nake ne kanono uyu acekeire ona andu megwicira ni murimu ena ugiaga gukorwo wacagitia korore ugacoka kwa karimu tondu arimu nao ni makinya handu makwira riu we wicira with due respect ukerutira tutengerere cukuru riu we urecira no utengerewe ni urona tutaye magitengera na mundu ngi ni muciari kwasa muthuri na mutumia wa mundu kwasa athuri no mwaka tuigiriria athuri hanini athuri ni mekwenda wende mutumia waku guhana ucio ni Ngai akuhaire ndugacoke utindo kimucionorithia no na kurira uguo rona ithu atumia ndorona ta hari handu tuhitagie Dr. Wangu tondu hari hindi tukwira athuri ni onorire muno nyihanyihia kitambi koguo ti wega ni urathukia meciria ma mundu ndui muthuri kaingire mwakira gitumaga ringerwo uguo ri ni witi nyingi kwi muthuri na
yakwa ya maguru nä rä tå mä rimå tå ingä må no yå kaga na rä a tå reria horo wa må thuri rä nä guo tå kä aria na kaingä na må thuri no kona må thuri aratunguha nä stress nä tå maga må ndå atunguhe na ihenya må no tondå meciria nä maafektaga mwä rä wa må ndå må no rä u koguo rä he å rä a å ngä mwä ra ona tå ngä thiä kwä reketana tå ngä tua kwarä ria andå na rä a tå rarä ndao ndä meraga atä rä må nä agä rä u nä kå rora rä a mwä rä wake å hana nä getha wä ikare wä mwega no å gima wa mwä rä ti gå tunguha kana gå cekeha ona ti kå rä a kana kwaga kå rä a nä kå rä a wega na kwä rora na kwä menya na kwä enda na kwä tä kä ra haya na nä ndä ronire tå kä rä kia handå ndä ronire atä rä rä atä å ngä body shame må ndå thaa ici nä å hä tå kä tio wä watho atä no agå tware igoti-inä na å ranjä ranirio na kana å ratå mire meciria makwa mathå ke tondå nä å ranjä ririo na either å ranjä ra magego makwa ti mega kana å ranjä rania kä å ndå kä ratå mire self esteem yaku coke na exactly commandment number 11 thou shall not injure somebody's self esteem ndwagä rä u nä kå ingä rä ra esteem ya må ndå å kamwanä ka reke tuge na gä kå yå kå mwanä ka twe å ndå å ngä anä ka må ndå nä tå gå ra må ndå akakoraga å kaigua må ndå agä kwä ra kawe wä inä å rä hana atä na må ndå ombä two nä ngai å rä ombä two na må ndå agä rä nä wa mbere wä mwenyewe wä tä kä re å rä o hana wa kerä wä tä kä re andå arä angä tondå o må ndå ombä two nä twarä tå mbä two ta thuri na atumia wä må tumia na ndä må thuri nä guo nä guo ngai endaga na kwä må ndå må iru kwä må ndå mwerå kwä må ndå må thångå kwä må ndå må iru o rä a må ndå ngai kwä må ndå må raihu ngä må ceke koguo nä å kå igua ona må ndå ngä nä arakwace mwega gakwä ra nä rona tå må ndå rä u kuona tå må ndå tå kuä tae twana ibuba rä u rä må ndå agwä ta ibuba na må ndå cikonainia koguo nä kå ruma må ndå na nä kwagä ra må ndå bata wake na må ndå mbä two nä ngai na image ya ngai å rä a ahana hey mental health ä yo nä yo tå gå thiä na mbere na kå rora na nä yo tå gå thiä na mbere na gå korwo tå kä må rä ka njitagwo Wambui wa må turi ndå ma harä a hangä å kwendanie nä ngå gå thiä ra nawe nä gå thikä rä ria na gwä tä kä ra nginya kwä tä kä ra toguo twerwo atä nginya å gima mwega wa mwä rä nginya wa kwä tä kä ra na nginya kwaga gå cinå ra må ndå å cio å ngä å rä a hana å karirikana nä ngai må mbi onaguo no kä rathimo bye bye ũgima wa mwĩrĩ wĩmenye wĩtumberie na ũikare wega.